Tērā pēr ka whai tikiti ki ngā whiringa whaiti, ngā tāngata I raru I ngā taraina I te tīmatanga o te ipu whutupōro o te ao. Koera te paremata e whakaarohia ake ana e te kāwanatanga te kaunihera o Tāmaki Makaurau me te umanga taraina o Tāmaki. Kia kore a muri e hokia ko te manako nui tēnei o ngā mana o Tāmaki Makaurau me te minita I ngā take upu whutupōro. We will sort these challenges out. E rua mano ngā tāngata I raru I ngā taraina, nō reira he hanga hua o te pūrongo. Ko ngā tāngata I mahui I te kēmu tuatahi ka whiwhi pea I ngā tikiti ki ngā whiringa whaiti. Mō ngā tāngata I mahui I te whakatūwhiratanga a I tōmuri mo te kēmu tuatahi ka whiwhi tikiti ki te whiringa whānui. Ko te wāriu ia, ko te 50 ki te 60 mano tāra. Kā ko tahirawa nō ngā pahi, hei kaue tāngata kiwi ki wā. We know we're sitting on an old system and we'll replace that system in 2 years' time in terms of rail. Mai I tēnei wā ki te mutunga o te upuwhutupōro o te ao, kua riro te mana whakahaere I te wahapu o Tāmaki I te kāwanatanga. Kua puta te kōrero ka tino manakitia ngā wāhanga katoa o te wahapu, kia tino haumaru ai te haere a te tangata. And it's very disappointing that in two respects that challenge wasn't met last Friday. Nā whai anō kua tau te mauri o te minita I ngā take Māori. Ko te tūmanako ka noho pai rātau mahi tahi ai. Karamo he o mena he mea pai he mea kino rānei. Ko ia tētihi I āwangawanga nui mo te kore haumaru I te wahapu o Tāmaki Makaurau nā te patunga o etihi o ngā kaihoi. Nā taku tono ki te Premier me te whakapuaki I ngā mahi kua mahia ki ngā kaihoi, nā tēnā mahi pea te kāwanatanga I tangohia te kaupapa I pupuri ai te Māori. Nō reira kei te kāwanatanga I naenei te tikanga ki te he rātau, mā wai rātau e kōwhete, Anzac Pikia, te karere.